Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Kidikot bat kinong kitkam jong ka Village Defense Primary Committee Nongstoin area ha ka khat sauterik unai wing arajar arpho kilarakhe ye ka jingdap shisnem pura kata nadu bala seng ye ka hausnem bala dem lasdang ye katai ka jingrakhe lingba ka jingyaya rally daki bait bat ki kali yaga bala sdang nadu ka surok ba Nongstoin bypass ter shadu ka sor Nongstoin bala punkut pat ha Bishops Hall Nongstoin hakabala yoru ban pelong ye ka jingyalang hakatai ka jingyalang rakhe dap shisnem jong ka VDP CNA le don rangkat lang u Deputy Commissioner jong ka West Khasi Hills District uba Ti Lingwa ubala longru kum ukongsan uba HG Lingdo Superintendent of Police ka West Khasi Hills kumusumbot kongsan nakalyang jong SP ulopen scam yikit khot bathamai jong ka VDP CNA kibadai kilong keme nalor ki kongsan le don rangkat langru kinong yelam snong nakisnong bapher ka thai Nongstoin ki dekhot ka VDP CNA ki pulit bat kiwe Ni lekos dan wanikong fiabon kane te ngamla wan udar has lekos dan bahar ini asai kane bahar kan ngam hab jihet na ko kawai ka maran ko he baniam baro sispa tam chali ka kisnong kibani snokti habani ke VDP CNA bangaran kireti ya ta ko ba kiwe kisnong kinyang aktif ini tradisi bagi nesnokti lang bagi mereka VDP ini batung mengeban dia macam kerpat ini pasti mana pun hari ki fungsi kamu ko salam hari lu merang lu kandan mereka senjuk kerana kan pelan ya kamu terekam jauh ki VDP hari sedang bergerak nama akan dah semua Yaga VDP CNA kalau terasa ham hari ini penai beradab hapor badan di COVID lockdown bad hapor dan jur bagi kerjanya perking atau kubur wakilaya para yang than nambah berapa bad kilaiwan sana banyak keluar cepat dengan bad kabaidan di bawah badan ngala persangi banyak nos yang mana aja mungkin kita kau kaba skosi ada mentanam simpan ala ban ai kan kono jistu beriang kan kono kusunam ya fi te na wala kata ngadar ni gaji tu ba minyak sarkar ka organize itu ya kan ni gaji sistem yang fi hagaba filter sistem borba nakota ban terakam ya kajen sapyang jong news kunyang COVID hagani district ini te uniu frame COVID ula banwan bakal nuran kasih jaba undino te hendrai akam jong fi kum VDP kayaknya nama dibot pada dijat kenyang di bakam trim bakam cerai pada COVID kat kita yang kita dikruin babam ya kita salam ibarong hati sama headphone sama jangan ri tiba penjat di loyang yang longsan tiba penjat di loyang yang tiba hati no yang cikim jadi kon sama jadi hal yang kali te dengan ini VDP kan ini dengan ini sipai senang jadi ini sipai senang jadi district ngakarkan sekarang malah jaga cerita sistem jadi kena banterakan ya kita ki jisniu
kita kenyang jimpang tiba kenrai kali kathan jungi ngaso rangkam ru ban ni ban ajiwan ni rangkam ru jadi kinja training rangkam ban wala ban kini expert na kalian di polis ban kalian ni di sen training semua kembali kanan di sana kini man kawai kesenang man cukup ni ban training mereka kawai ke karban orang ban tapi organize kawai kerja training of trainers. Jiat katakan ki master trainers akan yang mereka VTC ini, but training ki, but hadir kata apa kini ki kita ki master trainers kita saya cikgu but I training kam berian kam ngam kam jeliu, siapang ki procedure, but siapang ki an fair nama balayakan siapa gian babon minum berpor mendesong borsi ne buat apa agasi orang dah berpendak kita minum kan berpor berpeluh te nangkam ban nature senang ban peluang ya ka training ka kham jeliu kham janai kran ba kipai pa jom senang kim khamnya long base khamat hidup lak ban tem ni tu kan jaga jingkiu jubiliti crime against women and children ni yang tak. Begini restrict ni siam bakala jenai pala. Nak kalian juga mau SP jong district na I kublai ya di VDP sini di Village Defense Party Community jong Nongson area. Kini saya nak pergi lagi di Latrai Har. Kim Chu Song Thai, kemudian di Secretary mana. Manlah tayo klik chanono kantai. Let's know Islam let I am seeing it to be on to here. But in should be in land in place them. Namka John Jing Hard of Ayula Salam Junga, strong at Haji. Lagata, King don't do me if I place them. Kini he might be scored me. I don't likely can restrict the stick of a sound and Malaso. I'm Pajulak with him. Long ni kembali ke BDP sini heavyweight pada long kami sokya ko ngak kapal kilo kin kerja jing enthusiasm kita next week strong ikan tak bikin bikin encourage bikin ni kerana mengilak register jadi bakat SP office kira kira sibuk ni hak Northern Police Station hak ni kecing kami bersama dengan kami dari kecil yang new blocks. Mentah alhamdulillah. Mentah kalian yang bersama. Kalian siap nanti dalam topik task force happy harmonize. Kita tradisi have pada videos ni. Kerana ni blog ni konsulat new blocks. Kerana kan ulum blog dan job susu biasa. Jaga strong house ni, kira ini effort ni nak handle lagi crime against women and children. Jadi dia job yang ini kilo nak kalau ni SC so dia tu pada kadika kapal mani nyaman improve susu lagi nak mengingat nakam ni rekam nakadau ban encourage susu di kilom kubi bagi masyarakat bagi kerana ini empower lagi bah hayang asam kena tidak advice yang kimi pak yang guru kini pekpa guru di juga banom kita pikir malah yang penting dari penting senyum police department ni dalam kampung police station kita kena searchingi nilai mana report kerja perlu kita hanya yang profesional tahu ini pun kita sejak kita report berkat kita bersama juru tapi dia kata kami keuangan mana baca kenal pimpinan bersamanya banyak settle down banyak compromise no because aku ini kita memang especially crime against children
ingat kok pokso akan orang suka. Begini kita tahu cuma ada berkali. Kerana investigasi yang benar pakar, yang lapor, kartu lapor yang mencaci dalam kes. Kerana ingat berita yang evidence juga yang berbiang yang kes dari ini. Kerana kita caci yang kes, yang Aisyah yang syari ini oleh conviction apa biang. Mentah kami yang district Jungi ini adalah kot apa district judge isu apa ini orang conviction berbiang hari ini kita yang kumar beri conviction ini ayo jadi kita boleh bicara kita belum kena kita yo expose them dan biar hasan them set